malungil talyalsil sel morar ada arbekladar rogui. Medo mu lel losus rai bedul ma reklai maru bugul belau. Direk kel bilung ma ebir reklai mar masil belau. Direk kel tokobet sel susa mora a President Paules maru kuil senators mora speaker kanay maru kuil delegates. Direk kel mora governors, mar speakers, mar legislators, mar roguil other belau el tirangarang yang el mo tel mora to obey tira al sela belur belau ma direk kel ngarai krela belur belau malungil tasil sel mora a minister ay taro direk kel mora ma minister obiang a minister mutul ma direk kel chief of staff ra president tel ngar tialo bangkamam malungil tasil sel mer gamiwar adra media no so miwol medjo en ramam martial odosong kalian sils. Ida madangel wase President Trigid at tangak kal President Whip sang belur belau el al sils. Lo banggedan di belur belau rogir el madangel wase ngara aklingit reng ni ma family ringi lem losme el surang el Whips senior lingi atara mlekwol rubak ngara mle gamang tel time ngara tru al labuai mle betokal gatmok kel mera belur belau am los mer malduma president surang al whip sa dia kalobangget tial press conference rel ang mensuad el gote kadomu el ngutial te alem sa chief of staff bol sa el gukpora order 3 sa igid el wablal matib el mokomal dilel ang igid el kwol tangak el surang al whips senior al moringi bol sa el mo blaktak el morar adar belau rogui atang chief of staff Masulang Vice President, el mutel malungil itasil sel morar beklad. Waisela dili Vice President, rakamsik surang al whips senior, mle serve al President ra Senate, direct mle Speaker House of Delegates, al sela rexir belau, endir ka other belau mo laigel tablol kotal ngarbabal ingal ra alsel ablay ra Senate mablay ra House mang mom mok la state funeral al girel ma omomes ang ulumu ra kotulurior abek kal banderang al suebo kara bulur belau ma abanderang ar belau al suebo kara ikrel belau mla mangal meriol muram lengel orakla al turi el klubsey al girel odang selang karupa kamay gelurior legil mok lal mura bulur belau mar other belau mlamotor ko kla kamaldila almo ewal ka basingila o ngay malbuila ti almaral mel ko tulurior ang momukat mok la sel state funeral almorngir etul klo matedob almorngir ang rulmud di dilungil basule paiboto sodi sel kora omral sel tob dra mortuary almolmuter sel labora ay tasil sa almoringi omalak lara kalbail mar other belau ro kuy bolod ngay leng telegi bolwa bol klo omray lal oben mesang ra al selara orior al malmutra babal daw pa masel korawal dahil al plan al girel say at 12 ra mortuary ra 5:15 AM kada madangel waset ya ko tulurior ma family mar adra kabalmenta ko ramli adatu ikora malas maloli tengir sel temela traffic ra school 12 ra 5:15 ra tutaw Emrail Melmera al sela orior al goteng mosois ba al sela bulurong arbeed al mosois brade segel ong tila family di tayong lay marangaligel awasel sa beel elong abaldo ko lal mo mawara si ba mang sois brade segel al maral mo langas arabayang at ibla emosois berbitar abli labrani Salvador ra si ba al maral mo ngalakler sel mlaring abli ringi ra al sela si ba al motob drabli la Jerome Senior. Sel tob de ngol dangaleng al tob drati drang matla al Mortial Highway mo uto aklara post office al moray geleshara sa badong or orior. Sel laboray geleshara sa badong ngomu ala sel kukniya church service el girelang karuba kara 6 o'clock AM.
Vaitay ang laamomre ka sa church service ra with the clock eng tuob da omrael al sel tob da eng magigogil maral mo mawar ramadalas tuaringil orior di mo soro mangaring arte electrical kuka orior ra kumbali al ngarse kukor oldar si mori rel mora omrael eng al mutal malmol mor omrael sel yuradid al morairai eng moto akler tial clothes tuaring irairai direk al mongaring yar adara kumbali direk al ngarse mol mamliwek lara tial al kumbali el mutal metwob emo malamola mararael lodas padal ngarang at kib al morong rusar al mosel bol gire labla raklay engya taligibal mo soro marata mo mesang at mong taligibal ko ramo mo yung traffic tigat malol ng truck loading raraad e morokong yung nga suong ko airport al maral butulong along lo malamil mol morabara mga lang mangguk mokat mo klasel program rabalurong along al momrek eng mor otol e morokong el mutal maral melo mer etu klok matetob rakya pitol Delabora Capitol, ang Morsel OEK Ratanda. Morsel Ratanda ra olbida kalulaw, ang yam katmokla sel state funeral. Sel mokatmokla state funeral, kadokora ome seringi, sel kamang tela program, ang sal kamang tengerul sigang. Momre kara tru matal klok matedob, emorkong yung tob do omrael, almora angat pang, almora blay ra inglay. Mangaring isel ko kamaldira blay, almol moy tasils, ya batangel lang karubak, amangay, ito dimra lobang, almora bay raprokong, ang kukmukatmok la program rabay, almomrek, ang mo ura o malakla, rabli la president rakkalbayal. Ese ya morogir sel program ra akamaldila. A family, a maldi masubdra buhay, makabalmente mandirek al masubdra buhay luasay tial state funeral a open el mora public e direk al mo live TMC mga relbela mo live sel state funeral dirbe klaada mal di mimokla al mersel state funeral ndia ka ulit yul buhay mora state funeral ending mo rin ulit yul buhay al morsel kamaldita blay el oliviu la tuob da ramadala super sentera surang la ratrui el klokora tutaw. Ngosoko da la parking marada aong tial el ospe ay kay gital te al oliviu buay maluba ka kuk nga nga ta ka ngay sabi edal tumakal nga ramlan moray gel basyura kamal dealer sel sils. Nglaadi kay gid Vice President ya sukumar daw lames ay gel koram lem karkar dal blila huli sa dir ka mauwa atra tuta dir ka milgol ka eng bler atra kabelment ma family mar atra bla bulis adila kal koram lor SML selomrael makadamom dengel wase ngray gel kukira tel kora awas magimalti preng asulirar bekla atel kire lakkal loreng artira el altutaw sel maral mel sande ya Minister Obiang al angaring at elel kukmo mutod smaday gel mo kumakay. Malungil kasil se Vice President ako arbeklad especially other medial tier of get ayyidia elay ko ajen arbeklad other medial ngartiang ayya daitayeng kora omsodela talang tingil tial kamaldilelang karubak arakamsik surang alwips senior. Ongit telmora abuaya wasing kotruryor tole adara time lol tobdringi endi ngaringi igal basyo lebol stobringi eye ngaringi kaldelu uleng tamosto ba igal basyo aye asirei bam ne ulela dalang okor seral gotel merbelaw adam na no bakatakl merigi dara igal kok dadu ora angara mol merelang
Hindi regal stoang siya ko tel klol stoang tel ngar orior lulukot arura aruba ka ma family ringi. Yar adra orior asori rel di momal masum ringi. Mandia kalbol stopa omarair at sila orior. Hindi mosoro tial kan boil marail makadamalo lingit tarak lo ring ade si selora el may. Ito pastri teal. Malakal salmo oit close time lora tiarail. El malamol maringil mora angar along emera state funeral capitol emora angat pang. Perdiregal waigel la amadung kada betokal ada mortal kamaldil. Ya kombali ablal spedida a familia rakamsigal waseng mool simer sel sils ma pargi ngara super center amal klo dolngi tara adlo waseng si ilmo par kamlili resei emarkonge eng mas arabas sel mora kamaldil ra angat pang. Kada malolngi tara kialnge sama rarbekla adaleng maral kosokodala parging rasel blara inglay maigel mawani ringi. Makadol ngi trarbekla adal wasi al sabele do tangal ngarabas malube boda alel eda ngaram lila talat da karpul el mora amasang. Tial kamaldile lang karuba ka abodo rugu ringi el moringi sel do makadol ngi waseng kansalut el morang karuba kamomua boys reservasyon labol madak karingi emo makatmok la sa idalwal la banderang el labolo der siar bulis el mora diraing lay malubengel lamatut kara family mo malay ringi makadamal hindi mo tulo olingitra arbeklada madobak lowreng edang edesat tial kuka kamaldilel mamasungulang karubak ma family ringira tialulabong el silse ringira seguidal kotuludor ayegide vais ahora sabedal el share el tirel tial kuk kamaldilel ang karubak. Sulang minister. Gora tokoy umungul lamang nakulingit malngar niya karmi war adra medial gora girel tiagid el kamaldilel arkamsik el surang el whips senior. By those pair tiagid el teal lemger el gora somialo katakla lemger el ang raw irakuk po diul mamasada baby rangot el tokoy atanghe adilungil basul. Me era albong vais ese ulang tapi isi telkan salutra selva al lamadakla rakamsika kada mo aware arbelu especially other ngat pang maigel tonaril belu luasing seyang mo partra o malakla tial kamaldi la malaka borarandi ralo buwa boys sa segidal time. Malungilita Silsen Merka Vice President ma Cabinet ma Chief of Staff. Au era ku gera kari ke paisak tior ngitulwasin sabi ada di tala ekal talgibe talit kingal rakam sik surang whip senior. Minister iara komkora o ay sa tetelel tial parking ra super center moringia pasen mora kamaldirang at pang ang selbas al sugum ngayi tel sorin mora kamaldile emre evel marail sab ella ngayar adal sabrid parkara koksay ya pasel bol tu akl stobel ngoy titerir se agoradi. Mal sabele jene kamsula kamaklat kargit apas samaral mo to dara super center hindi loral morabalu hindi legal check adal kuk
Ngarababal daw batangaragere mora kuksay lendira kal club parking el mo pataktril mo akmendil. Sulang. Oye, adigiri ka parak paro ba ka para pulbulaw mo. Ay le services sa government ang kanya mo ka close mo. Close at di mo ma services di open. Aigel wara understanding rigide kawasya urior rakabilmenta di malmolama. Di mo malmolama urior. Hindi again ang ngal ramsigal surang al senior ang gamle to ka ngar alel ma urerel gilt mo kurtial balur belaw. Magar di regal understand tirgel tira kuk ngar al sila kabilmenta lo urior. E kuk maagiril kuk mo malaw lang al lir. Direk al morti aigid al state funeral. May aigid al kuk pebir ratal tingil tial masangar sales. Vai sakora di Wonderling. Gar rakam 6 orang whip senior Waikil Blaldu COA silwasen nga amle speaker a House of Delegates e President tera Senate. Ekatam dangalil direct kamlara leadership ni ma former President Kuniwon Nakamura, ma former President ta Senate Peter Sugiyama, tirgay yadil si itial Independence Day. Mang akora di Wanderle ela kumeseng maral may tial tunadel moringi raklugok. Mabebira activities ra government mandi tokora omungul lakora Wander wase. Ay geng di malmol ngaring ay gal activities ra government le. Kadamlam sa obisa president wase panderang amlang yakal merio ra seramanday. Akora di so kal share sel waseng malmol may gal activity. Oy, so far aigel wara kuk kilbilel tial government tawas aigegid el lureora di malamolma. Diakabol maklaw tutelel ay kalureora na government na di lolamolma. So yes, di mo malamolma ureor. Kita mal muil understand dal waigel mlamadong waseng gal ramsigal surang senior amlebat to ka al involve ringi al dir gamsisi lahat. Mangwaya ka sa igit lo mangulan di kita dire kalungil madangali nga rubak. Nga atra ureol at ok mo yung sabael mga duur gide ako umrang alwasan di akan di marmo na may kalurior di akal girel matropa urior rakamalmen tam sa igid ya iso mamal di mautal di duli moral bek. So di akakrime leel girel tial okay. Maday era bodiu lil moray gel kuk bebir issue egida kada tial mande at yang kamaldile lang kay gider kam single surang al whip senior mang balur belaw ngarak lingit reng hindi president regid hindi regal ngarak lingit reng ratmal buk maadibos mang direk dos pertial teal direk ngarang lungu il girela president ma family ringi ma senator whips senator Mason Tiro will family ngarak lo albur al sils katange di tungol mo sa igid e bay guk po diul el moraigel guk pebir kora maklaw tutlel swad el mosmao da me gotte mi ngil matnger adra medial was last week el mle Thursday essay amil tibel mle girel mornya sora el State of the Republic address di regal ti igid el wal blol el goras arela rakamsigal surang al senior essay amle klolo ul yang walu lubos sa igid el sora melaang yung ay kesa karmiwal awas sa makarang. Yang selbol mereka kamaldilela rakamsik, President Travelur Belaw, makuk President ra Senate, mas Speaker ra House of Delegate, akuk mo adu emol terkok persegi dalwa akuk pol vesel bal se ela sora Travelur Belaw. Se dodangel was se bekra geng girel ngarngi, se gidal bled schedule ngi hindi unfortunately yung ay kalse radiakal sa peedal control malubeng masaygi dal wuk mlose raw ul yang maagirel reschedule mang sel wara mo mrektial al sungula rakam sigal surang al etira armutling rabul belaw tirge yakuk mot maget tibir saygi dal wabol besel balsele adi next so mamal wara di rekal di update ra kamiwar adra media mar tuguniar adra belu yal toira yal wara tokoy rakan sogi maluubeng marael mo kekrer ral marabal urbelaw
Hindi nga kama Minister Obiang wagim mongotak kersel National Emergency Committee ra Belurbelaw, NEC. Last week ang lorngi selgot el meeting ra NEC ese erbek lomte gal alela kablement roguy ang ara sa igid el meeting. Magimlar sa igid el meeting eso lahat tamlo update ra NEC ra tletele la igal klungel aral marabelur belaw madirek tletele la ul tele la ul el merweb trabelur belaw marokuil toy. Agimlot tibir ra last week wase ngungila sel team ra sel wal wara sub committee gire la toy aral ma pel to trabelur belaw e bolong du ulaw ay sa status matletele la almela belur belaw makami usel madengel wasa eli et tamlet tuwa bata tamlera media emlom sa tra tletele la at yay gidal teelle la draw trabelur belaw. Selong erul meeting ramamra en isim laringira el al talklor el al sils raw era tial press conference gid mga kama Minister Obiang am laringi material atra NEC etililu ta sa gid el water committee am lo report el mergamam mor arang rela NEC waseng wang ratletele la ralma. So again tamlaw ay sel press ka selmle wal wara le tua betrabuai mga dadur eli di kados perti alte alle direk el motel mi isil wase a situation raral marabelur bela dir ka malmol mal diosi siu dir ka kalsal change dir ngaringi sel ngel sang sel aral marang long ma part rang long mangrar say aldo mang malmol ma piusil while provide supply aral malmora almora igel belu tial guk ngrimel el gitar adro orior mar adra iraya wel tuirngi say do ngel was ya klungel aral maringi am lamet tel gibel drap dik med di maintain say gidlo sisiu level di may gel ble report tar adar te gidel water sub committee ra eli malbol mal dir ko sisiu of course say gidam ngel was em larnya ul ra kasus ma atelal klabser am lame mo mangarngi a protection ra adra weather was say ngarngi teellel ul el may endin direct kal ngarngi teellel ang modiak manswad al malamol marsay gid al wad qura ngara adrout watch regid gired al malamol maltlakare ngara conservation kadamla tuti ablur belaw al morakan survey asay gid al face ngara conservation makadam malamol malqura mga reo malalmed kami amatangel wasay gel belura nor ngara already ngara water hour Dirga kuk mlatuti sel water hour. Kita kuk tirga ka blur orior mertial restre belawa dirga kalbora water hour. Indeed so adal malmol mal encourage rar adra blur belal wasay bodong reo malaral ma. Dirga giblem decide ringir el al meeting ra NEC mo meet lo mentirar governor sa ra next week. Governor sa Roguy aso mamal mo meet tir. Letya gita aso mamal magatakli lo mentirar governors. So mamil mo matangel wase mal wangaray gel situation rar kabelurir e wangarang agim supporter tira ko wangara sa il provide ringi support el mera ratya gidel mangarnga ungil cooperation ma collaboration rato ko era aral ma morar adra belur bela rogoy may gigi dia diktung yang kagida Minister Obiang al direct ngara NEC maguling itringi mal sabi ele kuk lu tel kuk et apay et on mo regel blak tungi minister Di am sulara te alle Vice President way gelu lugar Vice President ngey Chairman ng Kamamra National Emergency Committee. Adital sabi edel ngoswir at il kuk ralma almedar adar belaud maral mo makasay tel sabi eder roguil adal ngoswir at bora tawar om ngariom say gidia ebod sabi edel talgib el prioritize ay gel kukuspe elaral mara apply ma omlup sil dolom long malat almlay ngarang abol talgib dol nga saka gay edro guil adal mom ngareo maratiaral me kita amadengel wasing diray ma oreora ultuy rang rimel hindi restray galbalu wadi tilo lapa abambir our system ertir eye dia kala maklo wangarang maulang
tamali edan mo mal aswar luwaseng laang nga ringa change hindi ako ma guayel lulo Vice President. Perdiri kang Arcel lo o lingit trabuhay luwase bodong reomel. Edo o ongatmok la igel do ongatmok el wase aklugo ka diri kami. Perdiri kal guayel blalolgo o Vice President adara weder o mesra kantilayang dal maralmay di o sisiultay mendir kam kadir kam leliwek ra FSM. Hindi ako tingel waseng mo sa el4 may mail maski daul alubeng 4 may kukmaral budul babal morarwa kwama saibal mga otak la ay gal luulal may la oroy dergid mang hindi ako sa edel malul tuira waseng laangari nga maralmay hindi ako do ngayon maril all time hindi ako tingel wase kluwo mangyaw sang mo angarang kadamal di agidi o banggela at chairman ng Kamamara NEC maradara PUC Esel Water Task Force lea malamol maraw relel el molmu tragi bomit tra governor sa next week el mo ka dengel lamlamo time el selabo loiseng doda ka a resources sergi de rogui e oda ka mo ngil partner ese ya di emol teletal sa pedlo giungi ar other pelawa amasyor ay gel kukni lo spera at akwararan sulang Vice President ng gida akwara. Madang malmasaula Minister Obiang. Bay merkogi muate alal mas kumiyar adra media malgora somiul ngarnya karmiwe kabong Follow up se yal tradik kabalos paral Michael Shobay. Hindi ka ora tokol mara Shobal wa se gil ora karwas para likibel lo. Usage sa tir balubeng tirala special Shobay mara hotel ba. Ya kam saura amalungil ilgere NEC are member ringi tirgal adara Chamber of Commerce gelguk madala Chamber of Commerce ang ring ay dia next week boring meeting kada mo address ay gero kuil kuknia sabi edalo da ka support tigidra igal state ediregal mo o mga dadul yel ko komte era adara Chamber of Commerce lo sebom adadu ay gal siopay ediregal po ta ngara conserve ay yel ko pedra kada madengel wasing akang kodang mar visitor sel merbelaw amaral pap hindi kol sa el pela siungnya da mauspeda ay garwa hotel ma Alungilitasil sa mera kami minister sa vice direct pati question hindi ka question well it is a question mera minister Obiang ilara gen 10 years anniversary sa last call drought targi dra blue belau 2016 ngara ko ra umwesel changes bit milkat mokra after sel drought tel mel almo mo dan mutul mo albang rawak lungel sing sebe el sobaklit. Sulang ele waigel ala kalwideng gale director toaya di lursel lual ba press release tirel mora abuair eli luase since 2016 el merelang yung aring egel bladong at mokla ida ma PPUC material partnering agency rigid el malasam improve capacity rigid maluba capability rigid ra atawara route dire kal akmadingel wasing ngaringe abatokol resources nda dul wasing batokol wangarang hindi in terms ra egal water truck ako makmadingel wasa kadam na increase sa capacity rigid ring aureoral rangarimel
masel الأدين أنغريجيل أيجي ديريغل بلاد improve أدين التلجيب الريسر سيل ويا القرى أدام رجيل ميرباب يسي ألو ريميل ديريك ngaringi أيجيلو داسور الأنغ المرايل الجيريلا أمو وطابا يجال مكلول الأمو أرابلو di gebo da tappe mo require direct al facility ma warar tangkal bodorul e mo sabedal ngaringa will distribution al mera abalu ngaringa au daswara o ise gidalo mru lo bangel sel besel al school mora ang esa waseng makarang yung dukut maklise di to answer your question directly kadamla improve ngaringa resources gidal blood improve si time partnership with my state government tama other government tama private sector adiregal blada eligible improve our relationship with my gel cook equipment ang ngaral lola pal sa pedalog special tura al sela awatya di kita gire dal mood dal increase sa capacity gidra whether ang reservoir gid ang email malubing second or third reservoir al sela babaltaw. Technical follow-up question at question mo President, Vice President Come. Kirel sel nani report tara couple of weeks ago or last week kirel increase ra TB namoklo at TB ra al sel legal mamrigal telal buila. A question say katikirel el ange ngara loruring hospital el malasam el medicator ngi men dekabol spread ling kada mading la sendi ne kal mal po yu rakta Malungil gere LA. So as you know en lamo beto kay gal lami kay to badra media lol to badra ministry ra health el direct wal gora give ra public awareness el gira la tial to gora TV direct el makarang ngral igel measures la tay el mangmosabi il prevent rar adam el ngut kay gid el sere ay gid ya tamlamo actively tamrula ay gid el mora media marugoy el muktega spread el tial mora adra blue matamo tamo aware ngi ay makarala kal ngut kay gid rak to sisiwal time et tangaringi tirgel lamir hospital matanyuing rel al sales et isolator tire nyuing tire omkaratir Ege lokong kmer ngar erul Sunday esel ba ala kal pura pagayuyu la emer ko en sabi erul to badertire endi saygid tirgel mosme eral ngiti trilme emer ko at the same time at checker tirgal adrab lirir tirgel ko raplel kan tak til was ngaria possibility lamo yu la igigid mor tirgay gidel upebirar adan dia so tamal radra ministry amal well aware tege del klungela TV maral mo klora balur belaw so they're taking every measures lo sigarolel el mutal marrobringi lo sigarolel obal merio malubeng mo under control. If quick on that ngaring report talmera elil wase ngaring ngara confinement that tege del TV yet that the may by sa hospital. Akmla tiamla mira attention nga kal di regal issue. So agi tirgelo ngara hospital well aware tigelo issue. Matawa se there to make sure tirgelo sme era. To di regalo lingi trar adra bliri lo se monga du or tirgang. Tirgal baby ragamiu malakalo may sa sela hospital. Bol sabi il ngaray kegidel pasyon lang aringi malakal bol ngargyat te al guk loyo lay kay raktal guk mor ar baby arngodal ade magimal tablakarong real lo sigaro lele controller ngi at the same time say gidel black talil was say sel lomkar tirmal para point tamlamo sa il releaser til mor ablirir malakal ngartial hospital guk ngarnya klolte al spreader ti raktal mor ar guk baby rar adal الميرا وقرول
Eh, Minister iyang koraswa del local wasing oy ngarang most of edalome saikal commercial cargo mele katamtingel wasing el pilot captain na ang mga total of island de korati paao at tanam if you may share. Saule. Etienne arungudong namoy tasil sa makukuam labi sa bebira to hindi ere. Ida meral a port pilot rigidam nora a follow up. Di ngaringi a captain el domodoringil ang Clela Roland Hobson. Hanggang dodong li lakaluide mamiringi baisar dira belura ngararta. Damalang kal Vic Hobson el tara aulungara ra education program rigidara time ra titil mer elang. Nge cloud captain nge al sugu mengaringi ngel kotel ngarba bel captain ra Matson shipping company tara maklul kumbali. Engge ya walo langarsel ranker ongeruringi mal dangal tanga telem no sebel adadu ngi ma port captain rigidara Captain Raymond nge arrive ra kapsengi engge gidia sebel mo ongosugi delo oltua dial el adire kal yora aldadu ra dalong lelingi ma Captain Raymond deng walang seo gidel molmuter selo may Captain Raymond mang pol klar ngudeng diakadil diakalangod al atang ka bige dara balur belaw Captain ara maklol dial dara dalong lela West Coast tama Hawaii ma abalura Hawaii makadamare nga suleleng arrive ra kapsingi. Special advisor lor niya tele kal nganyar ngal kal blal suspended tira school al ubatam la akma murtil wasin di al sabarin muten mera school el nganya imol buigal digam lo freshman ra pala high school maldim le tokorakat model ngara school mang goraswa da local wase again dia ka first offense, second offense, rather than the terminated team mo de halangara school. And then, if I can ask the second question, with sab MLDA Hensi, direct kal nga ni tigel ngal gal drop out ra school tamlong wa test ra officer kamiw. El ang ngar ang girel ang gel adal gugo ngara placer tigal ngal ga tirgal parents amal gol waseng gora makatatal namotel al builal tirgal officer education at tirgal contactor tir el place rar ngal gira igel class el mosobrin ngutial el GED. If you can share with that. Thank you for those questions. In my opinion, when I first assumed the role of the minister, I was very unhappy with our disciplinary process. I think it was not a process that was helpful to a lot of students. We've made some significant changes in that. The issue which you're raising, I am not aware of. It has not been brought to my attention. But there are specific steps which have been taken. Unfortunately, some of the policies which we have planned putting in place would only be able to be impacted for next year. So again, we have made modifications so that there are tiers of disciplinary actions as to the severity of the discipline, and that we have modified what I think you're talking about a suspension policy, which instead of saying suspension from school, we have in-school suspensions. So they would be in school, completing their work, and receiving credit for their work during the period of suspension, but they would be under restricted behaviors. Now, again, if a student has violated that, then we kind of have to move to the next level. So it's not that the first offense you're suspended as it used to be.
But as far as I can't talk about what you're talking, the specific instance of that, because I'm simply not aware of that issue. Although we do have made very clear that these length of the suspensions in the past was far too long and virtually guaranteed a student to fail. And that's not what the process should have been. But that has been changed. But again, there are times when a student who has multiple offenses and multiple serious offenses may be suspended, particularly as we go through the years. With the younger students, there are different variations, and we work harder to keep that. That being said, our counseling services need to be improved greatly. We need more counselors. Our counselors have very heavy load and with multiple factions of their work. And so where we can start beginning to work more of a, I don't want to use it, but improving students' chances of success. Some of that has already been done by curricular changes, by giving students more options as to the courses they take so they don't have to go into a class that they're going to fail. We don't want that any longer. last question nga almora Minister Matul Dirikal Minister Obiang di follow up kung last question sa kita last time domes numbers arrivals ang bedra para al March katomes al dire kara Asia mal tal issue alu amanamo klol issue ti ma question lang likor kami minister sa nga matula ngaring ako anticipation of changes al arrivals visitors sa kita lubo ko dir ko omes steady impact in terms of our arrivals call Minister Obiang na to ko rasko ki may airport ngari ako changes since then lubo ko dir ka steady lato Sulang le malungil kasil sa mga drogoy. Iswa kal mention of musira February yung le Chinese New Year. Ulo ko sa talibam na close spike. Course of the clock kaya kan mersa doing sa kitang time. At the moment, hindi ka sa markload changes last steady moving towards the summer. Di typically sila nga July mong mga talibam ko motalgibal soro sa dolong last spring ma summer. Di selgi mo airlines and it seems that mundirga kal salman mo cloth change malum para impact regal domesel barera blulat. So we're anticipating sort of a steady number leading up to the summer. Ngani aklo lorio niya PVL lobang gilagel team kita nga Shabal Australia and the marketing effort front. The rogol indication lagi mula lang adir kakakora ngidil tokol ruli del mokora bukan mo del kirela numbers el morio the moment pero obviamente mo close sa to raskogi Sulang ele kita ngaringi on trirar atara a Blue Bay mem dang lia Ralph Moses sama vikil tira ko ra Blue Bay belaw uligiwa angel ko adiri lang arakwa ma direct wang yang mle on trirar wasing kay gidel fluctuate ra dengi alu hindi osisiv timing tial problem ra Iran namang supply adi akalaway igel nga ramol time mata ulingit alwasibol sabela igal aluul mora mlay ma ngararabluwa di aka irwakal lolingit girel wasebo to para mo adadul girel by di gal jet A1 fuel igal uspe askogi ay alulingit girel wasel sabela to coordinate kita matir legada matingel wasang batoka private ma exercise ra soldaw me tirgesel me asko tira kal malalu sebol sab edel coordinate po do ngay gal patokol schedule
mabaliw mal kita expecter ngi global supporter airport mang ay major sel kora giblam adadu magi director peloy ang gaya ako madadal coordinate igan schedule ra skogi what type of aircraft ingara auulang merbelaw loban terire kada malas malwas kada makarangi te kalpol impact angal sang sela alu regal commercial aircraft kita gaya priority kita mo ansumong mo kada mo face ra ko tergibel ko so kada time ra alu endi commercial aircraft kita igal tarar tourist me gamal mo na priority ra kita mablubay Msula. Ngaringia utaswal ngaria proposal ngara olbila I believe ngara Senate askal waiver sil carbon fuel tax. Siya mumda sa ngaria pol help paringit tel situation alubeng Gora dira sal sangele matial kuk malsang sela aluul miliwek rabulul other elangamang gora dia sal sebegal wasing oy dia hindi sukumumdas wal ngar olbil tirge ya tiregal semo ngar selblay matala ang ringyale sangal sebel ngosugit di kita karik sulang. Lamaw ngili. Okay. Matay kita am araw ulabong alukul tial press conference rigid. Di nga ngi sa level oil gora ulabong tangtingilay kal press conference mang tangarngiar maldi terul adalo rio rakabalmen tal tanjo birtir el sales. Ngarngi Jenaida Orak nga ngara sel Ngartmau Elementary School MOE Dr. Jenkins ngaringi Francine nga mga isang kakukoryo lobang kamamara Ministry of Health and Human Services Tanjobi irtir makadamarang nga malungil Tanjobi ilmortil terung alway segid kamera adra media kadamarang asuli urtial waram leto gubet sa press conference rigid ma di meritya igid hindi eradong simer edlu tal lolingit rar adra belur belaw roguy ilwase boda odang si rakamasigal surang al whips senior mlamo di bus ra dalong led yagamal di lera ko telurior talat kira igalurere lalgire labalur belaw imleb tok posisiwal time eguk tiregal da tangang lungu imsanggal president rigid ma family ringi ti alguk lol albanglir langarak lingit reng algire latamarir alguk ma di bus ra dalong led ti mori saygid itang arabud albeklad eguk tongir sel guk return president me take over ti al press conference rigid kwamal masulang